Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wofre me adwowa searching kunku no oba e praise you ni ni e play yi tukai etimi me bon pipe ma na se ono sese yimi komre na bia se de omo suma mpai bone ma MPP na na do se de on hye play nkunu no saa na ye bon mpai se one day enkomu na mbese nka da omu na be buma afu play back no na nka na nyame so be ma be timi mpai bo amen be timi mpai bo enti se sia me no ka say the only problem ba ne say after helicopter crash na ipa 8 wuye ye be kai ya Owusu Bampah kwase ekodina na so dem wo say ai na me frame ya we say onfa ana me frame ya say enfa enti na Akufo fence John the man ma ya so wasif edan office kese e dey ato ho say unya anisuade hu bia anase bibia bra na beka Asofo ne edi be 1 week so mbeka ya omu na sa mbotwi ekobọ mpaye so makobọ mpaye ama John the man mahama bra say ni pakra when crash ni isi ye no say omu no makokasa so be ya akobọ mpaye akosi tio according to Asofo no yakosi anu kwan enti bibia nye dey ensi biom because Asofo ni bi ka say ebi be say si anom so makohia akobọ ho mpaye akotutwa saa no mani nam ama ayu roja we say jimi for boy eba wante me kan say o say de o mako kan say bibia roja o wen o mako ya yankuma de akọ kan say na bibia ensi bio beboa ene the same roja no ene saa Asofo no akoma no atum obi a mosima ko bomba ye ama bibia ma say bibia de sinse wiem bia no because mu can say musi de sinse wiem bia ma ye bomba ya cancel na afa na for sabatefo se me trafidi echi na me ka kire mo say san kofo we powerless. There is nothing they in they are in na mu face go na media e hadwene no mu di politicians no adwene no mba so mu use no mu di blackmail politicians no e adwene just simple common sense and no mu di operate adwene enne empaba ma bonna say bibia says eti mo kwa be ka kire say we so yam yi je bana me say we nkosi we kire na de kire no e be security ye go fifa fence old video ni adu a video ma ye na trans no ma twede ntini ko no ha no ma ko ye editing ni aka o me kan man ka say Asofo bi mpia bontin no me ken kwasasem say ono ka say bi si na asi obati enka Asofo a wo so wo be man wo de won ti say wontin no me jimi ho we so akohwe no mo ya man bofo to the sense mo ka ho bi anoma we bi for ntoma pa mfra senyemu a ka oma we nke kosoro pa na we ka say sa kwase Asofo we a me kana se me de afa he de ma me mo ne video na muntie na me mfa enhyemu ansa na fe ma bo me last video sa kwase empani we oka ho omo a omo so bo mpaye mo mi ngutie mba mo ngutie ya bo mpaye ya save bibia ntimi ye God bless you ya save ya tutu bibia ma me bitikum sin God bless you me enfa she utirim say 2028 Dr. Manu Bawumia will be a president of Ghana fa she utirim onimu ni pa na wono mudi agro don ensi enhu obi a say obi nam ho kama na wagimi a obi agimi se ho ya mama hu yen say gentle sa ade de ni patrimu no e different than anybody ni padu esi so ana jimi nti obi eba na obeye se ma we ya nyi se ya ye hima so dan ye wi a ye hia so dan na ye ja no na obeka se mfoforo me say wo sa ba mu wa we nku ade utu anye you can betimi say me won talk betimi awo wo sa kwase we abenya da age be pet Sunday set trending tin na wo begimi ye na anu ma say so aye power ma nku wo jimi fu we nku a wo ton so we powers wo kwase mpani we enti
kwasia bia sorry na okodine nkwasia duro no ewia na obetena se no the Dr. Mahmoud Bawumia ebe trend. That trend that you want, you will get it. And you will get it e wo bere na wo kwasa mando. O trend no e de wo be kwasa mando. Se minimum number ka mi wo wonim ntagre ma me be wie no ma sene ama Asofo minimum na maka kire mo so mo nsene ma e de a mo de wo ka mu group no ho. You will see e bia na video you be che. It mesene ama Asofo minimum no ma sene ama. And mind you, I will do it. Don't play with me. I will do it. And before I say mayor, me see me and I will go and make report. I will do it. But she was so done. What is it? What is it? Trao. What do you say? Move can say ya na mko. Oba can say ya na mko. Oba can say na mko. And I'm mode gidin. Na what be take advantage. We are all can say look at yasem no. Ni a fatally for me I asked God bless. Thank you for so much. Na ya frel your friend say I said look at you from na NDC. Ya NDC adwuma. Oh yeah, problem be any ho. O person NDC ni really power. You can do whatever you want to do for them. But so for you to come out and say what the won kwa. What the won kwa. 3 times in ya Ghana Asofo kwasefo bia ya obi emua. Wo na atoso miensa. And yes, so this is the end, and we will use you as a sacrifice, as a point of contact. Na obi bia almost Asofo na aka no ahwe so e da yebibi. Se ya nfa kwan bi so ne ya dis ya mpem musa kwasefo bi se ya nkum mu bi afiri mu ama anya disuade a asafo man ne omo ho Ghana fo enya hoto e wo man no san kwasefo wi akoda wi school aba mu a osori ya ka ubete kese uwakopa dwuma ye no wakogye nkwase aduro tumi se de be ya ukodi wi bone a enyawo ana mo de ba mo ba na mo de to ana mo frɛ mo di nyame di nkwase asem because you know say nyame di the only thing am betimi aka enkum ntem and me kwa report me say o video no me de target Bampah ayi e fen say o video we me de target yehonu already. And I will make the report. And that day, the police are coming home, my so that I'm about power, but I dare be tinchu. Me small be. In terms of you, but with tinchu, no idea what people who say, Sam Passadina Moyano, who be judge me away. Who Jimmy do? Mamma or mine when the penny na bishop and Kwasum Biasi, and I'm with you, whom I sent Kufum. Into where all can say we not Dr. Mahmoud Bawumia afren e de ne ya ebe yi no afa ho obua wapem me say until so about one thing abetu asema san say nyame nka ahwe kire e ye nkwasia trend ana ye wanye so be trend and me ma serious opata o aye no opoto mantu na otimu no my friend is serious. Enti medical report so when enter ya opa ko sesi ya so report. If you say video ni esase na ko be na otwe ni ana e trend saa na manfo obi aye din no show ana obi aye din no show ana agusu na wujimi huko. Enti me hwema na nya ansa I will end you. Say kwakora kiti we jimi fo we titin to waiting better say I will kill myself if say Dr. Mahmoud Bawumia be president ya me kumi hono ma so dan anase ma wugu ma so dan egu ni ato aba na wi ye wi ana my excuse and say me kai and so omo we hu me ana omo ya akwantere eno ma me kire wo mo no ana omo aye odi ma me finsia yo hono nyanya kwa de ye problem mo finsia and first of all manya sa boy we on and we are 2028 gan nya de abeto sa boy we o sa won kwase asem na moto hono mo a de bia 24/7 anytime bia mpese ma Ghana we na ese ka don mani mahama ade we o kan ese ka police chero sa de we but what can in favor of NDC until you be happy but wachina e better na by NDC we o man be serious you bet you
say election na be ye bibi te say asofo na ema em say adenti na mo make toba adenti na mon kan tre Ghana phone na say abato hu ni mfaso nyame say ye ne mfa ye nsi hintu hene ne ye sori no pa na nke bedwan no na mo amakotam obi na besi so say we na ye ohene ne asom no mujimi na wia mutimi say ketre mo sori ma na say kotu abama we etre o say se nipa na nkotu abana und ye open ntimi wi etre say eye nipa na decide abato enye wonkwase nyame no enye wonkwase spirit no enye wonkwase tumi no okwje no ene decide say abato enye wonkwase nyame na bakwasa tototo no so na mukofre nyankopon na ye na ye da no ye som no na ono onye trofo Owusu Bampah Jimmy say di nkwasasem saa de kan mu asem ewie tire a okoka chief imam a omote an no wanso ka biu okoka chief imam na me say ye wie a obi metra monten ka say an entafo do mpentokwa an entafo do mo yesei we go do it omote Owusu Bampah ba ko